Dobrodošli, danas pričamo o postavljanju ciljeva i prioriteta, a krenut ćemo od jednog svima dobro poznatog saveta, a onda ćemo sve to da okrenemo na glavačke. Znate onaj čuveni citat velikog Michaela Jordana? Nikad ne brinite za posljedice promašenog velikog udarca. Poruka je kao jasna, ne plaši se neuspeha, šutiraj, idi na sve ili ništa. I to je, da se ne lažemo, sjajan savjet. Ali za one koji su već u igri, za one koji već nišane ka nekom košu. Međutim, šta ako je pravi problem nešto sasvim drugo? Miloš Todorović, jedan naš stručnjak za liderstvo, kaže nešto što pogađa pravo u centar. Problem za većinu ljudi nije strah od promašaja. Problem je, kako on to kaže, mnogo dublji. Većina ljudi zapravo i nema postavljen koš ili gol prema kojem bi uopšte mogli da šutiraju. Jednostavno, nemaju metu. Da bismo ovo bolje razumeli, hajde da čujemo jednu stvarno neverovatnu priču. Sad, da se upoznamo sa Howardom Hillom. Većini ovo ime verovatno ne znači mnogo, ali u svetu streličarstva on je apsolutna neprikosnovena legenda. Smatraju ga najvećim strelcem koji je ikada hodao zemljom. A koliko je zapravo bio dobar? Pa evo ovako. Osvojio je 286 uzastopnih turnira u streljaštvu. Da, ponovit ću taj broj. 286. I ne samo to, nikada nije bio poražen na takmičenju. U jednom trenutku se čovek jednostavno povukao jer niko više nije hteo da se takmiči sa njim, znali su da se bore za drugo mesto. A njegova veština nije bila ograničena samo na turnire, ma kakvi. Njegovi lovački podvizi zvuče skoro kao mitologija. Ubio je, pazite sad, bika, slona lukom i strelom, ulovio bengalskog tigra, savladao američkog bizona, čak je i pod vodom uspeo da ulovi ajkulu dugu 6 metara. A vrhunac, onaj šlag na torti njegove veštine, zamislite ovo, njegova preciznost je bila toliko nestvarna da bi prvo pogodio savršen centar mete, a onda bi uzeo drugu strelu i njome bukvalno rascepio tu prvu na pola. To je prosto neverovatna demonstracija veštine. Dobro, sad kad znamo ko je bio Howard Hill, vreme je za jedan mali misaoni eksperiment. Ajde da zamislimo jedno takmičenje. S jedne strane imamo nekog početnika, osobu koja je vežbala svega 20 minuta, a s druge strane tamo je Howard Hill u svojoj najboljoj formi. Ali ima jedna caka. Howardu vežemo oči i okrenemo ga nekoliko puta u krug, čisto da nema apsolutno nikakvu predstavu gde se nalazi meta. Pitanje je sad, ko bi pobedio? Pa odgovor je naravno prilično očigledan. Početnik bi pobedio. I pitanje koje se logično nameće jeste, kako bi iko, pa čak i jedan Howard Hill, mogao da pogodi metu koju uopšte ne vidi? Ali tu dolazimo do ključne poente. To je dobro pitanje, ali postoji jedno mnogo bolje. Kako je moguće pogoditi metu koju uopšte nemate? Upravo je to situacija u kojoj se nalazi ogroman broj ljudi. I ovaj misaoni eksperiment nije samo neka zanimljiva pričica. On savršeno ilustruje jednu surovu realnost. Realnost koja ima itekako merljive i ozbiljne posljedice. Statistika je iskreno zapanjujuća. Procenjuje se da čak 97% ljudi na ovoj planeti nema organizovan set ciljeva. Možda imaju neke želje, onako nejasne, ali nemaju jasan, strukturiran plan za to kuda idu u životu. Još davno, jedan briljantan Oliver Wendell Holmes, rekao je: veliki gubitak u našem društvu nije rasipanje naših prirodnih resursa, već rasipanje naših ljudskih resursa. Njegova poruka je toliko moćna i danas. Najveći mogući gubitak je neiskorišćen ljudski potencijal. I tu se krije jedan baš zanimljiv paradoks. Prirodne resurse, recimo šume ili naftu, rasipamo tako što ih previše koristimo, jel tako? S druge strane, sopstvene ljudske resurse, naš potencijal, talente, sposobnosti, rasipamo tako što ih uopšte ne koristimo. Ostavljamo ih da leže neiskorišćeni. Naravno, uvek postoji rizik kada se postavi cilj. Rizik da se on možda neće ostvariti. Ali taj rizik je neuporedivo, ali stvarno neuporedivo manji od rizika koji se preuzima ako se ciljevi uopšte ne postave. Rizik da se nikada ne iskoriste neverovatne sposobnosti koje svako posjeduje, taj rizik je beskonačno veći. Pa dobro, ako je sve to tako, ako je postavljanje ciljeva toliko važno, zašto to onda tako mali broj ljudi zapravo radi? Ispostavlja se da postoje dva glavna razloga. Jedan stvaran, a drugi je, čist izgovor.
Prvi i osnovni razlog zašto onih 97% ljudi nema definisane ciljeve je vrlo jednostavan. Strah. Strah od neuspeha, strah od toga šta će drugi reći, strah da možda nismo dovoljno dobri. I taj strah nas prosto parališe i sprečava da uopšte i pokušamo da nanišamimo. A onaj drugi razlog koji se tako često čuje, to je zapravo izgovor. Nemam vremena. Koliko puta je svako od nas to čuo ili rekao? Ali činjenica je neumoljiva. Najuspešniji ljudi na planeti nemaju ni minut više u danu od onih najmanje uspešnih. Svi imamo istih 24 sata na raspolaganju. I eto, ključne spoznaje. Problem, dakle, nije nedostatak vremena. Problem je nedostatak pravca. Kada nema jasnog cilja, sve deluje nekako hitno, a ništa zapravo nije važno. Vreme se rasipa i curi na sve strane, jer nema fokusa. Nema te jedne mete prema kojoj se usmerava sva energija. I za kraj, jedan moćan citat velikog trgovca J.C. Pennya. On je rekao: dajte mi činovnika sa ciljem i daću vam osobu koja će ući u istoriju. Dajte mi osobu bez ciljeva i daću vam osobu koja će postati tipičan službenik. Na kraju dana, pitanje nije da li se plašimo promašaja. Pravo pitanje je da li uopšte imamo metu